allons parler de l'Itourie. Nous allons parler de l'Itourie parce que, voilà, nous avons cette épidémie qui nous frappe, cette épidémie d'Ebola, mais ça n'est pas à sa première épidémie d'Ebola. Déjà en 2019, nous avions encore cette épidémie, mais seulement aujourd'hui, c'est dans un contexte différent. Alors, c'est quel contexte aujourd'hui? Le contexte est que aujourd'hui, l'Itourie subit des violences avec la présence des groupes armés. uyu munsi ituriri mu bihe bikomeye by'umutekano muke bitewe n'imitwe yitwaje intwaro ihakorera. Ibi byatumye habaho nibura inkambi 61 z'abimuwe zicumbikiye abantu bagera ku 970. Aba bimuwe basanzwe bafite ubuzima bugoye, none bakomeje kurushaho guhura n'ingaruka z'iki cyorezo ndetse n'amakuru ayobya abantu. Le remarquer, les populations qui sont dans les sites manquent, ne sont pas assez nourries. Il y a encore d'autres maladies. Abantu baba muri izo nkambi bafite ikibazo cy'ibiribwa bike, indwara zitandukanye ndetse n'ubucucike bukabije. Alors, nous demandons une réponse rapide pour épargner cette province. Kubera iyo mpamvu turasaba ko hashyirwaho ingamba zihuse zo kurwanya Ebola kugira ngo iyi ntara itagera ku rwego rw'akaga, kuko zishobora guhura n'akaga gakomeye. Une autre guerre, comme dans toute guerre, vous savez, c'est d'abord l'installation. Et cette installation, elle va du Hari ibibazo byinshi tugomba guhangana nabyo: personnel aux intrants. kubona abakozi n'ibikoresho bihagije, Nous attendons que on ait kubera ko ari nk'urundi rugamba hakenewe abakozi babifitiye ubumenyi, ibikoresho n'imiti. Muri Ituri dutegereje ko abo bakozi boherezwa vuba. Nubwo ibibuga by'indege byafunzwe, twijejwe ko bishobora kongera gufungurwa kandi kugira ngo byorohereze ibikorwa by'ubutabazi. nous sommes dans un milieu opérationnel parce qu'il y a la guerre ici. Et donc, nous devons sécuriser les centres de traitement. Kubera intambara iri muri ako gace, birakenewe kurinda ibigo bivurirwamo abarwaye Ebola. On s'est attaqué. Hari ibitero byabaye ahitwa mu Gwabalu na Rwampara, aho abakozi bo kwa muganga n'ibigo by'ubucuruzi byagabweho ibitero. Ce que nous avions comme moyen, Ubwo birumvikana icyo tugomba kwitaho cya kabiri ni umutekano, itumanaho n'ubukangurambaga. Kuganiriza abaturage ni ingenzi cyane, kuko ari bo begereye abaturage babo kandi bafite intege nke. Iyo batitabwaho neza, hashobora kongera kuba ibibazo nk'ibyabaye muri Rwampara na Mobwal. Gutoza abakozi no gushaka amafaranga. Hakenewe kongera ubushobozi bw'abakozi bose bakora ibikorwa byo guhangana na Ebola mu bice byibasiwe cyangwa biri mu byago. Nanone kandi amafaranga yo gutabara agomba kuboneka vuba, kuko buri munsi utakaye ushobora guteza ibibazo bikomeye kurushaho. Turashimira Perezida wa Repubulika Felix Antoine Tshisekedi watanze miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika yo guhangana n'iki cyorezo cya Ebola. les ressources financières doivent être disponibles. Parce que aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, plus nous perdons un jour, plus nous allons encore vers la catastrophe. Donc je remercie beaucoup aussi notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui vient de disponibiliser les 20 millions pour, n'est-ce pas, répondre à cette catastrophe, à cette épidémie. Donc, merci de tout cœur. Merci aussi au docteur Kasséa qui a pris toutes de bonnes initiatives.
nta kibazo cyo kwihutira ibintu gihari. Umuyobozi wa politike ugirwa inama neza aba agomba gutekereza ku bibazo mbere y'uko biba kugira ngo abashe kubikumira cyangwa kubyitwaramo neza. Nta ngingo iri mu masezerano y'ihuriro rya politike ryiswe Union Sacrée ibuza amashyaka cyangwa imitwe ya politike gutangiza ibikorwa cyangwa gahunda zigamije kugera ku ntego runaka. Nubwo ntaringambiriye kubivugaho hano, reka mbisobanure. Turi kuvuga itegeko nshinga muri uyu mwaka wa 2026. Abanyamakuru nimurebe mu bubiko bwanyu bw'amakuru, muzibuka ko mu mwaka wa kwakira 2024 ishyaka rya UDPS cyangwa IDPS ryari ryaratangiye iki gikorwa binyuze mu ibarura yoherejwe mu nzego z'ibanze isaba gutangira gutekereza ihindurwa ry'itegeko nshinga. Nta kibazo gihari kuri ibyo kuko ari igikorwa cy'abaturage kidafitanye isano n'imiryango ya politike gusa. Uyu munsi mu matsinda cyangwa ihuriro ry'abanyekongo bashyigikiye ihindurwa ry'itegeko nshinga harimo amadini atari muri Union Sacrée ndetse harimo n'imiryango itegamiye kuri leta n'amashyirahamwe atandukanye. Ntabwo twumva hari uwo twaba twarenganyije cyangwa twakoreye amakosa. Iki gitekerezo cyaturutse ku kiganiro Perezida wa Repubulika Felix Tshisekedi yagiranye n'abanyamakuru ku cyicaro cya Union Africaine, aho yavuze ko ari ngombwa gusubira ku kiganiro kijyanye n'inyandiko z'ingenzi z'ibihugu. Hari ababajije ku bikorwa by'abatavuga rumwe na leta mbere yo kugira icyo akora. Uba ugomba no gukurikirana ibyo muhanganye bavuga cyangwa bategura. Abatavuga rumwe na leta bari batangiye ubukangurambaga bwo gusaba abaturage kutemera ihinduka ry'itegeko nshinga. Ese twari gutegereza kugeza ubwo perezida avuye mu biro cyangwa ku rugendo mpuzamahanga kugira ngo dutangire kuganiriza abaturage? Igisubizo ni oya. Dufate nk'urugero ko abatavuga rumwe na leta baba bakanguriye abaturage kwanga iryo hindurwa, maze abayobozi b'ibihugu bakazisanga bumva ijwi rimwe gusa rivuga ngo oya. Twe nk'abagize umuryango wa politiki wa perezida cyane cyane bo muri UDPS twumva ko tugomba kugira uruhare mu bibera mu gihugu. Twumvise ubutumwa turabushyira mu bikorwa kandi twatangiye ubukangurambaga bwo kwegera abaturage. Tudakorana n'abanyapolitike gusa ahubwo tunakorana n'amadini n'amatorero. Nk'uko mubizi hari ishyaka ya politike ashobora kugira abayoboke bake, ariko amadini n'amatorero afite abantu benshi.
soir.